Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedewek hormati ari-ari tang niki nu bawa umur tang para mukaram niki. Karena kui klemak masalah umur nggih. Lauk masalah ilmu ja insyaallah tinggi nggih. Mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat, panjang umur, temurang rizki nggih, napi sa hajat. Mudah-mudahan kambulan nggih, kecuali sikit doang nggih. Dindik berhajat amari kerombok seminian nggih. Mu tiang seberang nggih kebetulan ya Demak niki dinda dan dengan mau bansos tiang sumpah dan si warga ada kan yang demam wah kedebra kena le julun jebak buru lolat le julun jebak nggih. Dengan mau bansos tiang jari binatang. Selaku RT lek ni kedaya dekadus ya jari bawi basong doang kan. Alhamdulillah nggih. Dengan tidak henti-hentinya dewek mengingatkan kita semua nikmat sak paling belik sak tican insyaallah taala sampai detik niki adalah masih tican hirup nggih. Masih tican sehat, terombok malik si kesempatan. Laisa li annana qadirun. Entene hadir lek tau sak solah niki bukan karena kekuatan de, bukan karena kemampuan de, nggih. Walakin Allah yasmah, lagu semata-mata karena izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah di antara sekian banyak manusia niki lah lek bubuk nggih pulung sami terpilih tican kesempatan hadir oleh majlis niki nggih tanpa sadari ia entet ngiring ingat mati ampitang keparap dan niki daya telu dalam 2 minggu dah parap lah mungkin dan isi parap lang nyonya hendak kan jebet-goet mudah kowe. Ya mati doang inget ganti telu mati dalam 2 minggu dah demen nutuk nyiwa top malik sikit niki kan nyekan malam kelima malik sikit mangkat berida parap kan sehingga marung sabaru nggih begoret-goret nyonya lek balik bukoh lagu mikir malik sebung sak masa hirup pahit mulai yang johar. Nggih. Kebetulan seberat dong ya sambung pengajian sakwi nggih. Iki sambung masalah sembayang nggih. Bareh beliau-beliau dinda-dinda mukarram bareh wat atin nggih. Makin niki masalah sembayang pegawaian bilang jelo nggih. Awak niki wahai penyir qala al-musannif rahimahullah wa ada man nab'a bi ulumihi fid darain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Lau qama imamahu li ziyadin ka khamsatin. Anden arak imam mangkin nggih elek sembayang 4 rakaat. Tiba-tiba dia melek 4 rakaat nu tah murombo rakaat jari li sahwan karena lupa. Lupa ni imam ni enten 4 rakaat muntah. Baik. Lupa karena ketinggalan HP tu balik, takut tak baca WA si senina. Ha niki nggih imam seni kan. Nah,
mutiang belum sami sebagai makmum nunasang berben tak ngiring jab diri adik sah entar ngiring jari mak. Nah, maka ulama memberikan tiang belum sami 3 pilihan. Tebing telu pilihan. Isi para ulama nggih. Fa intabahu batalat solatu. Anden ikuti si makmum niki imam sak taik kerombok rakaat nggih. Maka makmum niki batal sering terjadi niki le masjid nggih. Tiba-tiba taik jok rakaat tambah rakaat, makmum malik taik. Milum taik makmum kan. Nah, maka lam yajuz lahu mutaba'atuhu. Maka diingkanggo tiang perlu sami makmum ya ikuti imam sak pelebih rakaat. Ai lam yajuz lil makmumi ayyutabahu. Maka selaput makmum niki nggih dikanggo turut imam taik kat pelebih rakaat kembali. Karena imam ni dia sah. Walau masbokan walaupun sak makmum niki makmum masbok bahkan dikanggo. Nah, lalu tiang belum sami sebagai makmum tembeng 3 solusi isi hukum niki nggih. Pertama Nabi bal yuparikuhu, maka sak pertama sida muparrakah, sida pisang dik tengkah tak berimam niki sak pertama. Sak kedua awayan tazirahu, atau ya dengiring antih imam nggih. Pastin ya antun. Karena mungkinlah berkeyakinan 3 rakaat baru walaupun sak 4. Maka dantih nggih. Jarin tebeng satu kemudahan berben dat ngiring tiang belum sebagai makmum ya jab diri nggih. Nah, malah harap pendapat sak sikit bahasa Imam Ramli ja yajibu alaihil mufarakah. Makmum ni hak wajib mufarakah. Nah, nunasang jamaah. Karena pasti nak terjadi tang searan khilaf, lupa adalah sifat manusia. Baun kadang-kadang oleh dekat ibadah ini terlupa, ini terkhilaf. Nah, lagu wah tak ngiring tejab isi hukum. Oh, meninta apik diri. Agar sekali jari ke paham dah jamaah. Kira-kira dan. Nggih. Nah, niki pertama, ampura jul nggih. Ada yang rentet pembahasan ya ngiring jab diri julu sebagai makmum nggih, tiang puluh sami sebagai makmum julu bareh urusan imam niki kan. Berembetat ngiring julu tiang puluh sami sak jari makmum. Adik sah sembayang. Soal kan ada menoh taik jok 5 tegur si salah sikit makmum pit melentun. Berarti wan tak yakin yan kan. 4. Wan tak yakin dan 4. Karena marawin tang sabaru kan. Macam pikiran sembayang, kebetulan HP kemarin tu balik takut set buka HP WA si nyonya. Yang pun macam di sembayang, macam renangan sembayang sehingga lupa rakaat. Maka tiang belum sebagai makmum tembeng telu solusi. Pertama ya kanggun de muparakah baun de muparakah. Kedua ya ada anteh waktu. Sak ketelun sak lebih ekstrim bahasan Imam Ramli wajib makmum ni mufarrakah. Paham dah nggih? Wallahu alam bisawab ni kengkah kang kurang sehat insyaallah. Lemak dang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.